asofo e wo Ghana ha mfa say so omo ye 10,000 so ho omo 2,000 apapa no ene ye chedu apapa no 2,000 dabi opa abubu asofo bi di wa abubu bi di dabi membo obi adi oba meka se we onye papa oba meka se we onye papa meka ma wa hwe aminye obi sofo no we Ghana ha mo wo sofo Oboy Siki wọ́n eti chasa wuti wọ́n wuni ma sofo aboye papa ni di ọmọ wọ́n sandboard bi a sofo a waji din wo we bi a wọ́n yẹ sofo e wo Ghana ha. Omaya de share mama kwaba ediba attention TV so emu amu PSA na natili nene ma beji makunya kese nse ne munim de bia ne mejida makunya mu de ne nse Paula ati tese ewo oman Ghana mu na me de ba besom eye me man Ghana se ne de bia me ye no ene asembe na eda eproso ene sebi me no ye ba be wo ne ntwetwede ne asema eda eproso de anu ohye anu odinye ene eye ya ijenu manager a wo fi ha ene eye ne ho kani anyame ede no edom no eye Mrs Ellen Mensa ene eye na woda ene ni birthday ene wa mfimu mfe okru o husband o say ene natili men control say nyame onye okese nyame onye ofre adum enko adum ewo chese emwa chese wode eboa no bibia mu bia mpa ebomu na wo ye obeko bebe no anu adua na wode esi ho ama ne eye nya obabia netimi eye ne saa ma omukunu ewo abonten enso wode wutimi ye bibia enti ene ukunu eye general manager SM control say nyame onyo kese eye attention TV so workers nyina ye kan yentuma abo ukunu ntuma ano na yakase nyame onyo kese saa na mitwa meni so akwakohwe eye former Gas Central Municipal eye chief executive eye Dr. Emmanuel Lamte ene yono so birthday Dr. nyame onhwana onyo kese ye MC nyame onyo kese na onyi mfre adom enko adom je say Queen University se ne oyema eye attention workers no say this way the my this year way the hwe wani ma Queen University e my this year ne ye twen say ene se ne oye na fibia e de ma workers no Queen University ye twen ti ene ne ye si ha say ye twen ne o ma ya ene ne nya into ye to ene ti Queen University ye twen ye hwe wani pam ne me comments am so ye ne ensem na che say bobo bandi anu o hye so he obi antimi nka yese me na natile na mama beji makunya kase nje se ne me de meka because Ghana for se na natile ensem ne ba ye na yete no ensem ne ba ne anti no ba bia yese attention TV so nti ne maji makunya kase de me ba be brum anka san de he me general manager say me brum je se ne de he ne ene me sit down flat ene ye tugum ne boja ye tugum sela ne ye bro nsem ne so cause ne ne why birthday nti ene de ne boja ye bragum ne general manager ne de ebe ye dwene ebe ye oja ewo fie ene ene ensem na de be ne yenya kuma wood eye actor eye Oboy Siki de nsem bia no ohia babonten abeka e dia fa eye asofo mo Ghana won mumyenko tie ne ensem na Oboy Siki akadi akfa asofo mo Ghana won me kwaba me so se mo se ne me de bia de mama attention be bia ensem no ho e de emme enko hwemra sese sofo okuta de a rings no say o se sofo de untime nyen ring sofo bia ni obetima je ring ahye se nyame honhom ring ne wo de bi ni osa e wo wiase so na ye Ghana ha sofo no nipa nyan hu wo mo yi woni hwe kura no se odi wo machicha wo bo hu se de wiase sitie asofo e wo Ghana ha mfa se so mo ye 10,000 so ho omu 2,000 apapa no ene ye chedu apapa no 2,000 dabi opa abubu asofo bi di wa abubu bi di dabi membo obi adi oba meka se we onye papa meka ma wa hwe aminye obi sofo no we Ghana ha mo wo sofo Oboy Siki
Eti tasa what woni ma so for boya papa ni dio mo papa. So board bia so for waji din wo bia wanya so for e wo Ghana ha. So for what signboard? Say wo mo aye ho say wo mo wo suru a bibi wo mo nyina mo nya so for. Oh boy. I do the so for kra be ka say on to be no. Dabi wo mo ya business for. Bobby din wo da Bobby din. That mean person be Bobby din. One more di ka wota be hwan. Oh, Debbie. Me so Bobby dey me so. Dan kan I don't know how the camera for amusuro. Oh boy, me so. Na chief one ni ade. Oh boy. One munye nyame ni po. The way I don't know what. Unya be ya. Debbie, me so Bobby dey wa say. Bobby dey. Me so wa. So for Ghana. Asofo e wo Ghana. Asofo ni Ghana. One more me say 10,000. 1,000. And then papa to hu ompo. Tvgh. Yeah. Hu Oboy Siki kan etwa so kan say. Obo hu omo ayi. Mama ye nyam timi ni omo eye. Etu wo pa che so obo omo piepie ni ade. Yeah, ayi sam no. Wo omo nyina mbo business. Eye adwuma no omo ye. Etimi se bia papa etu de say ayi. No se me mra na sori a. Me ko duru na so wie na so abam ska me ntiase. Oso omo ska. Sofo. Ma bawa sori. I don't know also Mosca. Now who your business na me ba hold ma wabra me so misika wo ho dada. That's what you invite to one or about sorry. Debbie me ma. This way invite me. Oh okay. Me ma sorry. Yesu ani e commented this ni ho ahwan me ni ade. Just so we invite to our waba no kwade also. Ye nyiri ya no ye hunu se metalist no ko mu die sika ni di. Sika no mo ye nkonta ma wan. Metalist for no. Roman for no. SD for no. Baptist for no ye nkonta ma wan. Any this is here sorry. Abrofo ena na beti asore no. Ena no mo twisika no ko mo. How? This is here sorry no mo ni ade ade. The share nyanka na the boy sorry man no and sorry man no ni ade ade. Mo just fi we mo kan kore ne nyame fa mo boni ha mo di no enche mo. Boni be ho amodie. Nipa bia wo wiase bia boni e bata wo nchei. Into ye dia obedi boni. Into kan kora wo ye boni ne. Ma me just said there be name no. I saw like collection near the idea of mo nyani nyina no. So the boy sorry ma. Into correction we say kwa sorry I to correction. How many times? Wo to we. So at least once cry. Now once in wo mo je. Asori be na be wura mo be to correction one. E wo Ghana ha. Methodist and Baptist. Bibi said no. Enti se obi ya asori no onye correction. For buo masa nipa no. Nyame be fa no. But you won sorry omonje collection. Obi nye. But obi ho ma camera no yi free so. Oyi camera free so say. Unse obi ho ma ni na sorry wo ye na life. And the social media da ma life. If you do time omo ye correction no ha. No man can say phone off. Phone off saying. Obia fa the phone no enum no because say apart from camera no I'm out for to the phone chat. It's almost be announcement no was sorry. Yes. So obia phone enko off. Every that we see so. Every say me be wi ase me hu abam papa bi ada. Oh boy. Esan say abam papa bi ba enka de say di asori edi mu akoduro no. Esenka. Ozen say bi won ka so nko beje tax ni ade bia na amanfo epage chia. Won bi won say Ghana ye a Christo for mine. Won boa. Entro no butwa e. Entro no mutwa. Boni a ewo wiase nyina no. Dodo no ifra so de mo na ede. Ena eba. Enti sa bai papa bia nko di bibi ba. De so ye ne say asori bia say income tax for ho. Mo boa for ye no a. No mo ni mo transi ni akai. Ni ati abai tax na ede. Efrim God nyankopon o it's an tax no. Ontia atuo no ontia sa atuo no enti kwa mo fa so amu giska mu ntua bibia mu obi am tam ska no e de kotoka akese ebedam ani ade no se mu tua tax na se mu yusu ska no kra no ha enim se o man ni nyina nya bi ebe nya mi sira asense mu gi wa bra muntua hwe ohun se midika aka se sa ban papa bi ba aban no amu a omo wo so no omo ba so no wo no ya wi
enti asofo no so ewia ye aban bi oba so obi aye ewia ye wi ma mami okay esan say sika no a omugege na to no omugege no omumfa nye niema a ebeboa o man mpo no omu mixi zuru sika no etinam sa de ni no sofo no fi se otua tax no kwa yemfa nye dey yemfa boa we no because what so ni ma bebrebe obi kuta asore ma be 10,000 so ti ase na se agege sa tax no na nka bia ni road no a ekona sore ho no aban no be ya ama no a nka enye ne ya but aban ni nye enti e basa otua se skada be dia na sofu bia wo be wadun se aban je taxa wasisi wo no unye Kristo sofu sofu muya na wo si wo yiska abano wa bra wo pe so bi tua tight ema unim tight no awu tie so wo na wuti Joboski ke unim wo mfa mo bia o nyame wo ma o mebusa ye hwe ye di ni din e na ebo apo agi tight fashion groupum ntutu so di abra no waji na wo die wadi sa apobu sem no die no die ti abidi ba mu ni say wan kan sa amna anya ne ya ohun boni a wo ye oboy osofo bi edi ohwan bod pay o ti sofo bi edi hwan moda ai dabi sofo bi edi hwan moda ba okwa sorry sesi amiti ye ai makobia mejai emfa maw menko ena mempam wan free sofo ho dabi bia na wakodo okwa ye de okwa bomba ya na me wo gidie bi se enyame ne yesom na me hu se nyame ne yesom na omu di pesika ese madwin ama me hu se nti we ba bia me di agre me koi asori a mewura mu bia no di omu ye no me hu na me se me wa bonti na me se asori we die bibia be koyi me ba asori wo gi afode to aso miensa me mabio eno ne how on 1 2 3 me mabio me se mu nyame adwuma ho eno no na wo ka me hunu se me ngi ntumu a se ma ba asori na ya ba afore first one obia nu se kai bible nu wie pe ya ba afore ya ba afore na so mpa ye wi a na o masa ye ba ko bi ka ho die aso die nyame aya ma oni ade no but that's that for ye mienu mini problem what the tosso me and sat me so ye kromfo no anu me 3 me mabio ana se wo begina ho obi me cheme 10 million no the barbe sequence me mo waso review sa de pado so ye kromfo we ye kromfo oh boy so fu bia obegina dem aye request enye obi no yare ne ye de na ba ne se ye agiska bi e de amano na obeka se ye yese on se bi no mutim ka se ye si asori dai nti yenye se eno so mi ni problem wo ho papa so no obi won anya sa de no eno an so obi mire bi sei Mesa makwa ba ediba eye attention TV so emu PSC na natel meguso age mekunya se madenden wo me TV and radio presenter e baba je se me bebie nsem no edi egu ho amamseku ho ene Oboy Siki say there's no genuine pastor in Ghana asofo na mo Ghana nyina no sebi Oboy Siki se munya papa o kese mu de ya mo twen mansam ni siwi ene me kan ye ene na me de bia mo hye nkoma no ma bie fence na mo de aton asofo wo Ghana ha me kan o wanye wedi o se o sini bo no okeda bia Oboy Siki se mo kan sam na mo bie fence re eton sam no nti mo me kan sam no nto hansa na sam na sinye se be si ya ene me kura da me ye we ene me ka se ne be ma mo bie fence re nto sam no ho saa enti munya jani munya papa mfutu nkwa na mo tudi egu Ghana fuani ente se ne especially man na mo bo mapo na mo ji obi sika kese ne sa no Oboy Siki se me na natiri me kan kire mo
asofo amo Ghana ha amu de bia man aso nkwa didie ne oda kura man na chabra yaba hey akuma kuku Oboy Siki se munyina mu ye fake munye genu chese genu ne se mu firi nyame Oboy Siki na ekonyam na natiri na me kan se o de nsem na ba chese me so ma tebiri nsem de ma tuagu so e de amane mu attention TV ntse ne Oboy Siki e ka kire asofo mo Ghana eno medamase ese mo jembre na mo hwe mo attention TV